Kiathisha mwanya mutegeri wa Weru TV mbetekie uri mwega no line weekend mbega na nkinyagia muthenya wa kuwa umundi watindia wega inko gwatogeni methani yetu ya Nteto Thaa Imwe mbitagwa Christine Wanjeru na mwananirie wetu mathithio tuko mundi ni Maureen Kirimi inde mbere bururu ino ni mucia Nteto itukubanganiritie. Athuganiri wa mairima yukugia sniper gukana thitango cia kuragana kotini. MCA Mamiru kwibanga gucokera bunge kuma muthenya wa ruyu mariuga mena wira umwingi umeterete. Atongeria kuma ntere cia igembe kwumiria gutetera CS mithikari nturi. Munini wa rais kwa riria mbia ciothi na mbere na auria marandu matene maribwe kuribu. Tukiambiriria Vincent Kirimi uria wishikene muno ta supu omioro na mutano ngina wa governor wa Meru niwe Kenneth Murangiri Gwantai tukuyo mundiri makinyite mbere ya koti nene ya Kiambu kenda gucokia thitango cia kuogia sniper mairi mama ni makanite thitango magacokera koti kairi tariki 29 cia mweri wa kairi bara koti ikaruta wamuri wa kethirwa mairi mama makarekerwa na mbondi kana ari kungi na kuwa thuganirwa mangi mathatu ni Mo Boniface Njihia kana Jikabum Brian Mwenda Crispus Manyara nkinyeyemo ni makuregirwa kuretwa mbere ya koti ya Kiamburu uyu nikenda kuthomerwa thitango. Athuganirwa banene baiko kia blogger David Sniper, Tabo Vincent Murethi Keremi, hike Yesu Pomeoro na Murangiri Gwantai leo kwa muri mugima wejete bakithura bare rumande njera ja industrial area mpaka tariki 29 mweri tuthito aire. Athuganirwa baba baire muthenya omndi ni baombire kuthomerwa thitango ja kuraga Sniper aitha baregana na thitango ino. Vincent Murethi Keremi first accused, Murangiri Keremi Gwantai second accused on diverse dates between 2nd December 2023 and 6th December 2023 at River Mutonga in Shakaria sub-county within Thaa County, jointly with others on before court mandated Daniel Mudiani, Bernard Alaya Sniper. First accused, visit to second accused, Bisi ya mugambithani munene wa thitango ja mungi kiriga mbere ya muthenya omndi ni uririe koti kuregana na irombano riku ria kurekeria thuganirwa baba na bond kana bill hamwe nogu mawakili bathuganirwa baba ni bamenerie iromba riri na kuga bond kana bill ni akia mtu kikatiba. So court narua prosecution bakumba gupinga application ya bill bakiugaga bena compelling reasons why antu batu batere kurekerwa na tukwira koti kwewa beli ya mtu wanda kikatiba na presumption of innocence na tuga prosecution itromba kweja na sababu cia kitumikira kina Murangiri batere kuingirwa mo mugambithane munene wa koti ino haithana ultima wakili bathuganirwa baba gukinyia iromba ria mbele ya koti ino kiri ntuku 7 jejete nayo bisi ya mugambithane munene kureta gitumi koti ino hite batire kurekeria thuganirwa baba kiri ntuku 14 jejete. Jaji Ojo akiuga kala ithire mendekithia mabande ino jiere kiri ntuku ingi 14 igamba riri kirega kuthikirwa tariki 29 mweri tuthiete. That the defense formally files and serves their respective applications for bail within 7 days from the date hereof. Prosecution and victim's family to file and serve their respective affidavits to oppose bail and or responses within 7 days of being served with the applications by the defense. Koti yauga number 1 ni kwenda kuona impact assessment report kumake victim's family na kumake probation officer na njaba atuto kura tuandike form application ekuromba bail turato within tuko mugwanja
bomba kuthithio then prosecution bakethwa bena kanya ga kuonania ni kino mpati kwenda athwaniro baba barekerwa within tukuingi mugwanja probation officer no ae 14 kwithwa kuthithia report yewe akiona area social inquiry report yewe tugachoka kotini karen tariki 29 cia mweri jo twitete wa February. Nao kagita kathuganuro bangi bathatu hilio Brian Mwenda, Christus Manyara Kiambi na Boniface Kithinji Jeia kana DJ Kabum balirigirwo kunywa kotini ene ya Kiambu muthenywaru kuthomerwa thitango ja uragani amwe nogu muthuganiro ongi Grace Kathambi ni alekeretwe kuma muji muneno Nairobi. Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Atongoria kuma mweriga wa Igembe nimeumirĩtie kugwatĩra minista wa ũrĩmi na Ndethia Mithikari Nturi nyuma ya gavana Kawira Mwangaza kuoneka kumwenja kĩrĩ mĩario ya wĩkĩri ndiunga ya rais ĩrĩa ĩraruthĩkĩte kaunti-inĩ ya Meru. Gavana Kawira nonekire rĩa mbere akiuga nĩ CS Nturi mena Dan Kid mabanganĩtie mbeũ mbithi kũmugĩra atĩ kuoneka nyaga kwaria na kuonekana rĩa kairi, akiuga kũrĩ na mĩcere na sukari cia thirikari gũcincanĩrwo nkunia cia antu kiumbe kwawe muci. Atongoria mamankuru kiona ni maregete kwiganirwa ni miario ya governor ya kuga ni antuma Igembe macite kwaga Nthoni mucemanioni wa North Imenti makiuragia governor uyu atigie kugania Amiru. Marion Karugi atumenyithie. Wale ambao wanakuja kuleta sukari inabadilishwa kwa mangunia ingine, wanaleta fertilizer inabadilishwa kwa mangonia ingine. Tuma wachunguzi waangalie ni wakora gani wanafanya hiyo kazi. Ni miario ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza ya ntuko inka irathira kire liunga ya rais Ruto kaunti ya Meru. Miario ya kumeneria waziri wa ũrĩmi Mithikari Nturi irayetete na mbere gukirirwo ni atongeri kuma mwirio yoembe na kuria gavana Buruna amenyere miario yawe ya kuthumbia atongeri bangi na baya yitio. So rira Kawira akoroma na mbere president akaruma Mithika agwa na kuiya mucere ntuko embere wete bibi kulitoko Mithika imusere ntuko yele ara wendi sukari na fertilizer ntuko Kawira webyo kwenda ko kwenda kuilikithia Mithika okiro ya Mithika kenda president otethia wo kuruma Mithika mbere president na mbere deputy president itukwenda Nyaruto atwereke gare ite kuruma ngithia viongozi ba Meru bange are yete oba watangera ba uru Kawira. So liunga Ruto batu turairi imani nio ndebirwo kiwa ati kuri mpempe sio kama toka na mingao na kana muchere yochincanirwa na mitemba malori mwanja muchole Nturi lori mote anira turele mote anira ku mucho mununu sana. Mithikari Nturi ni mwana wetu na itwira su president ni tikira mwere. So Mithikari Nturi otire kura cia kwenda cia gavana na itara kura ile athirire Mithikari Nturi national government yare Kawira no county yare tikumenya bira biotuma aria meambo etebui Mithikari Nturi antu Kawira ethira akiwira su Mithikari Nturi no ntuko ngwira aerwe aethira akiwa nebo ya president no ntuko twera mwana etungui. So kuona ni Kawira kinyara Mithikari Nturi aerwe ngwitika wira su Mithikari Nturi atete ita my friend ira kwa mai ya kaikwe kana ndani kele atete ita awa mai ya kaikwe na arekane na atongori be antu aya wakanya arombera Meru murandi kana waburenda Meru ethethuka ngwege yare kuruma Nturi angabare nilishinda makateos so tukuri gavana anjendre kunie kuruma mtu umwe anjendre kunie kwa ibisha viongozi bange korera utrombera no ruwe kora utrombera no institute no Imwe. Ni aratongeria baba uritie gavana Kawira na areke kwathurana Meru na miambo etebui orira baikite werune ati uti muyembe wa kamati na lori eta musemani yo rais yura yo ari interesement ya ura gavana wa na bariwa yuni miaru yawe yongwa na kariba kienda kumena nethua Tobaimenti babwe bole anto baibo lakini hata ukiangalia kwa huu uwanja apart from lori mbili ambazo zimetoka Igembe, watu wa Imenti wako na gavana ni mama. Ndenda kuhakikishira Meru uti muntu umwe umite ite mshamani na Imenti batu ando bembe twathirire mshamani embe barabomba kuthwa betire mshamani no viongozi ba Meru baraba kuhusu Meru yonde ajumbe bembe leaders bangi bo bomba kuthwa bathi atana president. So ndenda Kawira amiye gavana Meru wa tene areke kweria kwathorana Meru na inkomnyata athorana Meru asilimia kubwa ire kwa Kawira atomba uritangoni bara umete Imenti MCS bake baburi mbere no lelie
MCS babore yonthe baruga kawira atomba kuritangwe MCS ba Northiment baruga kawira atomba kuritangwe MCS ba Centriment baruga kawira atomba kuritangwe MCS ba Southiment baruga kawira atomba kuritangwe bote anto bembe kawira iwogo atomba kuritangwe nando utiro kwetha kwina tofauti ya mwembe mwimenti na mutiania iwo kwenda guturetera kireito na ari ngavana atha Meru yonthe munya na ari ngavana o Meru yonthe uwe kawira kwenda usiethe ko na imenti ni urongo kinya anto ba imenti batena uwe imenti south waetorwa ni bedroom eku urachoka oru antu bembe ni baami na antu banara imenti bate ami ya banao batwe Meru twi muntu umwe Meru twi mwana umwe yonto ingure ni imenti laba ingi ture ni imenti bangi bakendaniria ari imenti na kunya kutania ngo tuitanera Meru turi muntu umwe ndia wayo akura ikuonde wathiulunka na twakwere kuwe muntu umwe watoka linture koro watoka kile koro watoka deputy ngabana koro tutuguisana na onto na mwera itobuika kwa muringere tura so tutaisie kawira akinye itari moe direct kire batue kanare otukonsinda kana tobwetheri matharo yarara tobwetherie nontu batu tukuigwa tuthuri sana kaitene okau MC wa Mawandan Kangwana na uretia kariba wondi yao sumeria na wingi kire public participation kana mucemanio yo mwingi jo kurita maoni eururia weti na mbere buraba kwenda kubwethirwa kire budget ya mwaka juu ireka mbiriria ruwa tabira ntuma wa Jumanne tariki 30 nyanya kamili tukwenda kuna public participation polytechnic maua public participation ni kwa limantu ya maendeleo ya bakenda withiro this financial year na kenda tuminyo capture mantu yo ki budget ratu tupangiria kubwira wele tuanze kubwira budget estimate kwa wele yo ratu mukabana kana muri yo tandatu ikinya tudatu mitubondene assembly akutu kenda mantu yonda bekira yaraba kwenda kenda bomba kona mende yaraba kwenda nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Bunge ya kaunti ya Meru ntuko y'omundi niruthite gikaro kia mwanya baria korokete rwaria rwa gucokerera bunge komereria muthenya wa royo bunge ino iria iraricwoke tariki 13 cia mweri ututhiite icokete tene no ntumba kiria makuga kuri na wira mwingi muno urio meterete na ugwitutungata wa muno uthondeki wa mawatho bwicite ori ikaro cia mwingi ikore mitaratara ya budget ciregiritwe kwambireria ntuko ya royo MCA ni mayuki itikanya utariria kurega kwiganirwa ni miario ya governor ya kumeneria antuma egembe makiuga kwina thina na niko ni kubaragania Meru. Muthiri Muriuki ni wewe na riboti ino. Ni MC ba kaunti Meru kuthaberu kwa kagita karaja na imdore na rua ibagitete rutha rwao na gutokera kimbunge ya Meru. Kulingana na MC baba bagwire gitumi kia mbere kugita rutha rwao ni gutigira bocokera nikina batikira mantu jegie budget ira bakuga nandi bagatigira mirandi onde gwikirwa amwe amarieto na narekethwe kithithwa. Budgeting process ni ambiriretie kuna public participation kuma royo aoke na lamisi na budgeting process ito kwa ndo mekwamela ito tukiwa tu members of county assembly together tuina program based budget kana budget ire na mirandi na marieto yayo na kinya equalization bill ne okinya together tuikulukia irani akaomba kwa na Meru county. The executive side ni angazitirwe na ikethire kendelea that is tomorrow ikethire kendelea Wednesday na inya Thursday ke various places so itukuria wananchi na arakuonthe bari ibete baikie mendekithiria yo ya buraba kenda kuthithika mwaka yu kana this financial year ibaikie mathina yo in terms of barabara na barabara itisa sawa na boka name barabara eu boka mekira ki proposal budget ki public participation niwe kuendelea kuma royo na auke na Thursday budget ye kuwa atiri omweshimu orare ana na ara representate akauma kiratazi ki oboira au oni ndakulukiria kinana kina budgetine kubira bitiere ni governor URETERI inkwenda gwita kana kuria ekuru beje na wingi mono ge public participation kenda tomba kuhakikisha budget yekuthithwa ira twita gender responsive budgeting cycle kenda bo make sure mirandi ira yekirwa ge suggestions kana kimendekithiria ya budget ne kuringithia ngugi ira cibati kwithirwa ikimenyerwo imwe ekuru na ne gutethia ekuru
kenda ithiro iri gender responsive. Na budget tugite twamithia twekin tumithie tutumite ire gwitwa toothpick tukandika o project na rieto riayo na twamigaira mbeca ikenda tumba kunganania project tumbunganania wandi chionthe na wandi chakisha uti wandi ukurukirwa ngonto budget iri nyumene au itukona wandi imwe gwicho inyage 10 million iri tikachiathithirwa lakini twamba kuthithira eje programmed based budget uti wandi kombo ukurukirwa uri ingi chia kurukirwe ngugekwa ne kuthithia budget no kurukia budget na nkwenda obo hakikishira antu babotho guchi west nga kurukia budget nkamithithia na nkurukie na we ngavana na antu bawe pa department cia barabara cia roje cia education cia civitali na bo ba implement baite ngugi tontu ibo baei mandate katiba ugita ngugi amana bubu munini wa speaker no mwendali na ndi muchoi urano mukanukio bara baingi baugite bakunda supplementary budget iretwa nikena mirandi mbagwitika bakiudia governor Meru atigire mbango jo MTF jo kinya ke wandi chionde ati kwathura Imwe nonto burato kumeto members ba county assembly ya Meru department cia thirikari cia county assembly ya Meru mwanka thaita function nonto betre bali tanguira batiri kurita nonto ni supplementary budget ni kuendeka kenda bari align mbecha kwa department itiomba ni kubwithia mantu ya maingi lakini bate kwenda kuwa na wakaba ithete na nya Meru bongo bara batuthikiriria bakumenya ote services ikuendelea ndene ya ntura chietu nonto ote supplementary budget iromba ni kwithire kibwitho so batwe turuwe ote kwenda governor na executive baiwatia ni assembly irutha ibondo supplementary budget itreya to wakatu ye mapema tuite rutha rwetu tuye kenda tumba wetera tona kithira kareta supplementary budget kenda tubetu bendele bomba ikwendelea kona service maturene ibara supplementary budget ibara te policies ira chonde bakwenda kenda thirikari mboita na mbere nonto batu turi county assembly ya Meru tutikwenda kinyambi bikwama Meru kumania na saindi yetu kwathira kwa kintu gya kwama kumania kire executive lakini batu turitarite pio na ibo tutuwita kinya rutha rwetu kenda tumba itukona governor na enderia mbia cia MTF itukona na kuwa ni kurita ngui lakini ngui weritwa selectively kwe wondi mwako endia turua turi MCs ba Meru uti MC utatengete mbia cia barabara KMTF so ngwira tubatiri kwetha tukiona thai imatinga tinga nturene wondi necio cionde nonto no yere mbia wende KMTF na tutetikiria kubwithia selective kuri manjira selectively ara kuibwa MC no kwatanira no genda kuri manjira au tukwenda tinga tinga kuonde nonto no were karita ngwe na weta launch project ya MTF. So watu ni atamata mtokwa that every part of this county, every ward, itukwenda kuona ndoza, itukwenda kuona grinder na matipa. Barabara geta hata ikibu idashwa ndo ito akilokete mantu yariku yao. amna bubu MC baba betha bakirekana meri ngavana ironekana agita kirindionge mutongerio mugongo tora president wetu Samuel William Ruto na thirunkana amechemanio ria amechemanio ni tonete atongeria bamwe bakenda kugamiru na batu twe assembly Meru to heshimiwa bathuru akura tukito agito heshimiwa itugite tukaria gintu kimwe na Meru itathikana kuma Meru kuma nara mawa witia nara timo muthia na tutetukire kiongozi uriku kana uriku inyake thena powers kana ketheu athuna Meru amwe batu Meru tu gintu kimwe igembe tikania imenti na bure Meru gintu kimwe na tutekigiria thukana ko bara bakwaria kwezi mantu jamare gwita mtu kwake aria mtu akareta ati mutongeria ko miaririo no tutikwenda miariria kwathurana no tutikwenda na batu twa stand as members of county assembly tukwatene Meru na Meru is ba Meru we stand for united Meru na Meru ni tutwinde so ria tukaigwa mutongeria kiwango kia governor akienda kwaria akireta division within the county ra govern yoi makosa na tuina act thirikari ya county ere kuoyanania functions ya a sitting governor where Imwe could bring unity in that county ratongeretie so governor yetu tumwere na makosa no ntoindo akwenda kureta Meru no isaini kuona ni atukomba na notongeria so twere Meru bonde kuma embe tiania na imenti batu ito watanire Meru twinkitu kimwe na twetegeria sauti cionthe cia mutongeria no kari enda ku divide county yetu ya Meru Muthuri Murioki, Weru TV, Mutinde Jwakangangi.
Atongoria kuma kaunti ni ya Embu ni maugite makathi na mbere kugwatanira kenda kureta uthi na mbere kiri akari atongoria maugite matikwenda kugia mpathu mesha kwambiriria ndu acio atongoria tairie kuonekana kaunti ni ya Meru maugite no mwanka omukari wa kaunti inu one maendeleo etikumakania kiama kiria mutongoria wao athuritwe na kiorita mwanikio muciri na riboti inu. Atongoria angathi ngurani kuma kaunti ya Embu ni maugite magukoro makirutithania wira vamwe niguo mavote kureta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere miena ngurani ya kaunti ya Embu. Makiugaga kaunti iria iri na ngucanio cia atongoria ta kaunti iria ya Meru mirandi mingi ni mikuamu na ekari a kaunti icio nio maratangika. Gavana wa kaunti ya Embu niwe Cicely Mbarire akiugaga ni ukorwa akirutithania wira na atongoria angathi na mvonge cionthe ni undu wa uthii wa na mbere wa kaunti ino. Mumenye Imwe na atongoria determined and committed kumurutira wira. Tuothe turaruta wira. Speaker Ayaba, you're my witness. I'm working with all the MCAs. Lady Master aukire na Mbati, Warwanjage na aukire na UTA, lakini amwire rule Lady Master nituruta wira. Twike giki and we are working well. For the sake of the people of Kiambere Ward. And I'm sure God will help us. Senator wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi na akiugaga gaka ti kavinda ga kuroria kiama kiria atongoria ngurani mathurirwe nakio wavata ni wira uria mararutira ekari a kaunti ya Embu. No nyito ni mwambere kura cienyu ndari wa UDA. Senator andware mai 12 mukimugwa ni ngai ni wa Democratic Party. Gitwika Senator wa county ni kiria ponia leadership tukwa kiama ni ngoro ya mundu na ni kumwashua nyina wile ku county tigani maradia nyina governor wa kabinaka miaka 5 nwangia twanie kusunja wa kurutira mundu wa Embu county wira. Guko bishop wa kanitha wa ACK diocese ya Mbere niwe Moses Masamba akiuragia atongoria kwithema na miario mingi riu na gutigirira ni meka kiria makoretwo makiririra ekari ya kaunti ya Embu. Na makire kaunti yetu ya Embu ona turetikia na atongoria na makanitha kavinda ni gakinyuga kuga tutakwenda miario mingi muno riu kira tugwenda ni cieko. Ni maragia miario ino mari mwena wa kanitha wa ACK Gacavari gicigo mbunge kia Mbere therero wandi ya Kiambere kuria kurai na ngatho cia Pits Nguru uria niwe chief officer wa resource mobilization thiini wa thirikari ya kaunti ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Hatuonekanyaga kunoga kabanini utikathino ako. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. Mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion.
See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. We wish to welcome you to the Meru National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719-347059. Meru National Polytechnic. Technology for innovation and development. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambunira turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no ore runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Chacha! Oi, tudo nito. Oi, masa sopa, tatugwesira yanoko makaugo. Valeria ngara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija tikuinyiria mubuko jwaku nigikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe. Panda tukupandishe on your entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Haringi nkugwati wageni tukithina mbere munini wa rais Rigathi Gachagua narutite mwerekera kirikanju ya magavana na ndongi shingi cia thirikari ankienda marandu monde ma akandarathi ma mwaka wa 2020 kuthi mwaka wa 2023 kuribwa. Gachagua arite indi iria raina musemanio wa kubanga bajeti na ndwangi cia gitumi cia thirikari musemanio uria ruthikirite mushikwawe Teresia Karen. Anjo ya ndwangi cia kubangania budget IBEC ni shemaniti muthenya wa umuthi kwariria mauntu magitumi mathirikari magutigira kwina uthina mbere. Kiri mushemani uyu ni mekirite weruni ati rwangi rwa kigina kana treasury ni rurekeretie bilioni 160 kiri thirikari cia matura cia maendeleo. Akiaria munini wa rais Rigathi Gachagua kiri mushemani wa kubanga budget na ndwangi cia gitumi cia thirikari na ugitimbia cia uthina
mbere nirekeretwe kuribu na kogu marondo matene matibatirie gusherithirwa kuribwa. I wish to emphasize our commitment to the timely disbursement of funds to counties. We are nearly up to the date for December 2023. Despite this, I strongly urge you to fast-track payments of pending bills. Indeed, we should not be having pending bills for the last financial year. Prompt payments for goods and services releases funds to our business people and spurs economic growth, especially the hustler nation, for a better and vibrant economy. Nkoroki na kathite thirikari cia makaunti ni kugwatira mirandi mwanya ya thirikari Kenya Kwanza ta waki wa nyomba itina goro na gukiriria urimi. I wish to appreciate your continued support in jointly implementing the affordable housing program and the universal health care programs. I urge you to prioritize prevention health care to enhance quality. Once more, let us support the subsidized fertilizer program to enhance food production as one of the ways of reducing the cost of living. We are committed to strengthening key value chains including tea, coffee, dairy, livestock, potato, and sugar that are potential in the revival of our economy. Nacoketie nkatho ni kuongereka kwambia ile cicanaguo cia ugoti na kuuga ni ikinya ririega. We have noted that with the adoption of the TADAT system, revenue collection is rising. It is our expectation that the 27 counties that have not embraced the system will do so without delay. Kirikiria hauga ungumania ni wongerekete banene kiri thirikari nene na kinyagia thirikari cia matura na nontu wogumbia cia mwingi nibatirie kuraithwa bu igutumirwa na ukubi. Ariti mama ari mushikwa wentiri cia Karen. As we collaborate in addressing productivity in the entire economy, we must tackle the threats of a rising wage bill. Corruption is a threat to both levels of government. Let us work collectively to put in place control measures to monitor use of public funds for procurement and expenditure to be within the law. Senator wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi ni umirite kwariria kurega kwiganirwa kwawe ni uthondeki wa barabara Nteto South Menti akiuga barabara ino ni ya kuma Meru kuthi Nairobi isurete marima manene mare akuga ni ugwati umunene kire ene magari akiaria Nteto cia Ndarene Kadhuri noronte murekeria warwangiru wa barabara nene Kenha akiugaga nitakateshanirite barabara cia Mount Kenya East augite kuri na ubatu wa kuthondeka barabara ino ni kenda kwebana na mitino. Mutugi Kare hatumenyithie. Personally ndi Senator Meru ndigwiritwe ni nguo ya Kena na Director General na timu yewe ibokire. Ibama mikirazi ibokire. Ineje kinya rujo one barabara yore kali na no nethero kweri ifea. Watu tule ali yogoti. Ifea tudura tugita ira barabara eneje iji no nto bakumia barabara tukona so many accidents ngari kuthuka nyingi so asarera twitete barabara ni nene sana. Ni miadi ya Senator wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi akiaria Ndarene kirinjira nene ya kuma Meru gwita Nairobi aranjira ejere na kirinyage kinene na tewa akimarinya jare no kajo jurinjire ne undo na Kadhuri akiaria none ne komeneria mwerekeri wa Kena ure kuganjire eja nenkerete mukandrathi wa kuraja ngugi na gutengu ya kumiritira mono ruterero rwa Mount Kenya East na marinya jano kaja gwita ja kinene agora kugukia. Director General wa Kenya National Highways Authority Kenya na rekerete barabara challenge ni yetu ya Mount Kenya East Bumaembu kweja Tharakanithi na Mwanga na Jamii na nteko maimbi tumete no ntu barabara ejimbije cha Kenya National Highways barabara ejimbije chinengara contract ginya karome akaire kana miaka 3 aimenti na barabara lakini thine rero inene ni kunengara contract muntu tikaramiru no ntu Meru ina contract baba ingi sana ende contract yo mbagwetro nenkari ni muntu ekuraja kilomita 100 kuma Meru so kirere irinyari utureka ate kwithirwa ari wajibika omba kurekebisha karinya kambire kanini ukona twitete na mbere irinya ria nenea na ndikaga uria riumba kuthikwa na nukuona actually section ni ukinya thuki zaidi
na indari ofisi ino na ndamwira tafadhali hakikisha nunenkera contractors balea vendo misound in that county nekena inondu maintenance omba gutagaira ngugeji Nkuruki Seneta Kadhuri arugane njira cha Mount Kenya East chitijaneretwe ni untuku kungene chikuritorwa nguge ala kinyaku akiumia kithirukire ndiunga ya mutongero wa mongo Dr. William Ruto aja Southiment ngari moya wene aturira maguru aja ndarene last week retro na president aja ngare wera ringire mbasi nontu bagukinya mutaro juju igweje ringa mutaro ya ringa mbasi na twamitiga Bidonko regero kere na mikibali karinga mutaro ekaringa pancha ya mbere ngari na mipo muro na spindiera na takuri karika Mudiene Kadhuri akiura njereji kwethira chigechurwa ntaira ya mpoe na ndinethirite akiromba njere mwechethira chigitithwa nkathe chuma kuma kire kirasi kya kira chitithwa chikinya kirasi kya kena na no kirite barabara nyingi mono cheta gikena cha ntere ingi especially ki sound ya Mount Kenya West lakini naja kwetu Meru barabara chionde chetu chire andakera wotaka barabara ja nene mono kuma chogoria ikeja Kionyo iketa Malimba iketa Meru town barabara kilomita ku 50 40 ukona bandu ile gekera no geta ge barabara unande thiri mugojo wejazo akunika everywhere no ntokera neo mbanje tie kidogo na barabara ile nyingi in this country chire andakera budget yao ni kidogo budget yekena ene no ntugote barabara injero bagwikira mono tia ku maintain ira ramira chikiri anda kirazie na kiraz B kumandalene wandine abogeta istige shigombungi kya Southiment nke report Nteto cia Weru ria kwarietwa ni mutuge kare Horege sunse kia mirongo ithatu kirigana kia arutwo maria maruthite KCPE mwaka muthiru makwirikana mataomba kuthungira cukuru cia secondary riu uria wari vice chancellor wa Chuka University Professor Erastus Njoka narombetia gwatimbari monde makithomo kugwatanira nikenda gutigira ciana ino ntige ni gucuana nacio engema ciana ino iri mucie ni kwaga mbeca cia BC na cia kugura into cia bata iri kwendekana cukuru. Njoka ariuga thirikari rina murigo wa gutigira ciana ino ni kuona basari na koguo macibu na arungamiri matura ni mo bateriye gutumirwa nikenda gucuana na ciana ino nturani. Samuel Gaishima ena riboti ino. Kuringana na ripoti irerutitwe ministry ya kithomo mwanka kagitaka igicunji kia mirongo mugwanja kwegana gaki kia anabara baruthite kirira KCPE mwanka mukuruku barikitie kwibandikithia cukuru cia secondary. Mark Kariuki kuma ntura ya chera wadi ya Mugwe numo wa anababa bagicunji kia mirongo ithatu kwegana baranuntu bwagibwa bichi batirari kuthi cukuru aramo nogu emunde Kariuki ambirite kithomo cukuru ya secondary ya Kanyoro ukurukira utethio bwa mukabua Professor Erastus Njoka orakithurano ni ikuruku achwaga giti kia ugavana bwa county no gina wakana ka ariuga aremetwe ikumwira cukuru no ntubwa kwigwa ari na mwana gonge cukuru orakinyagwe akurira bichi na no wewe nkamuchiari wago amona kwigwa atire na wira iri na kiriki kuma mwana warikia kurutha kigerio inwasera primary agwatire max 316 nendaremirwa ni kubira mwana cukuru nontwa mathina mapa na pare first imboni wakwa ali Mulanga school no ala affectire thina cia mwana ontameki kumutonya cukuru theu thaino professor ni alikia gwoca mwana Maki Kariuki ale Kanyoro thaino ciumia ithatu ntari cukuru negujambo ekete muno na negusani tame ya gwoca cukuru muno thaino nkuigwa nakena na ngatia bindi Gataria na kumugurira nguo cia cukuru na into binge birabi kwendekana kiri kithomo giake amwe na kumurira bichi. Njoka ariuga akathi mbere kurugamira kithomo gya Kariuki mwanka ariki university. Ninderirwo bwakana ka Maki Kariuki nkinauga nkathie ni mugire ni mubire cukuru watamara mangi kendelea gutethia kimwana giki turi na ntuma ntura nikenda kithome kithie mbere na kithie wankinya university. Njoka ariuria anto barabange bawendi bwega batigire ati gutire muritwa akaurira nthi nuntu bwo kwaga bichi. Wankinya Weru wishers tumenye turi na wira munene muno na
tuboye ngai Weru wisazi mongerereke ngoro cia antu itote igena kiao nikenda ciana itikaure nundu mawane mo replacement stock metu tukina mata ndinwe kethirwa iri na antu wengi muno mara mati na umithio munene mati na development. Ariuga machibo na anini bagono abatumike kumbura ana barabara nturani mwanya mwankaka gitaka achiari bago bagitembia chakubarira bichi kuri mundu tikumenya wethirwa kuri na kana kali na thina nimbuga makaripoti kuri chief na chief nawe aka make sure gugutangazwa kana leaders mantula antu makumenya menya ngushokaria professor nkatho nontu abulewa na nwega a consider mark ache amulibere vis na amulete shukuru abate kuthoma aigweta ciana inu cingi twana tutu twigusha turi tugato tutura town kau kamwe kegusha kale ka university kagenda university ngina atipota kuthomithia university acoka apota kuthomithia primary. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Na nyuma ya kugwata maxi 340 kiri KCP mwana umwe na ritwa Evans Kidetu uria uturaga na ishuwe hatiumbite kuthungira sekondari ya Kiari na Weru TV na njira ya mwanya Beatrice Kabubu uria ni ishuwe wa Evans na gutarira kinyamari ya kiria uturu wao akiugaga ationa ona ndururu ya kuthomithia mwana uyu nkurukia bau na kuromba ntuma wendi umwega gutethereria mwana uyu ni kenda aomba ukinyira kiroto kiawe muci uyu ni wakuma Kidetu wa ndini ya Maua Igembe South. Dennis Mugendi ena rugono ruru. Irimene binyambe ni nture Kidetu wa ndini ya Maua Igembe South itusemanitie na Evans Kome kana gakaiji kare akurumiriri twi ni thina ya kwagia mukathomithia tiga ukugwata max 340 kigerio ne gya KCP sukuru ni ya Kidetu primary. Kome atwire na ujue atina kainya nyume ya gutajanirwa ni aciari amwe na anabangi untukinya kuria nja iji ni thina inene matindau kana mararau batitara nini uyu wakana gaka witwa Evans Kome narari skuru kilasiti na narererie narona maxi ciake 340 ndairibia wikabia kana ka sukuru na nonto ngwasibia kuikabia kana ka sukuru ndatinya twana tungi na kinya kuthoma ukathomete gakinya ni thina ndi yako na kinya arimu bantetheraje muno kinya kuria kana kunyugu ngo ithina nonto wi amba yetura na mbere na ndaria mitaene ndari gwi muntu ambere imbe mukarairie kamunda gagake ende otuko karara kurira nonto bokura bangi basogere sukuru nako kathacoka sukuru keti sukuru eborerure na wone nete na byo kaikia bito ni mukai ni katompa nyato rako mama ndirathoma sukuru ya Kithetu na ni ndirerire class 8 na ndawata max 340 hende uni ni ndiretinya sukuru eborerure endu ende no ntuba mathina yara twenayo ntaumba inya niwe ta sukuru oni nyao ndia na yoyo okwa ende nwe atene nyaka inya halafu ende na tunakinya hana bangi ao bongwa batera omba inya ni kuripoti skuru no ve ao musie na ibakinye thetinya miaka ewita skuru batu inya remwe bya kurinya totiona katoro masunya remwe ni aturi kwa kumama kwa ngoto mama ande muntura wende okaibwa kigerero kyakwa eye anterie kumanja eje ukene kiroto gya Kome ariwa ni gutwika mwitithia wa ndege na iromba ni kiri antu bawendi bubwega bari watongeria kumutetheria ete secondary ndathoma ndirenda mpe mwitithia ndege na kendinya nchenchinya background yetu ntethinya aciari bakwa na kinya atori na kinya muongo. Dennis Mugendi, Weru TV, ntule ni Kithetu wa ndini ya Maua Igembe South County ya Meru.
Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara narombete masibo monde kuthironkania na ntura gutigira guti murutwano umwe uraruthite KCP otigitwe muci augite mbia cia basare kire akarima gicugo kiawe iribo na buria butigarite ni gutigira mbeca ino ikurekerwa kire masukuru mweri uyu ukithira augite gukurukira mbia ino akethirwa agitungatira ciana cionthe ire ciumite muci misi etekweomba Polo Kabethe na riboti ino. Mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara hora akiariugite mutaratara wa kugakigina kia mbasare ntereche Tharaka nombite kurikiri na nkuruki kwigwa ruthitwe na njira ya Weru itena ngunku kibaribera ibachugire kurutha bukwagiri ibari transparent ibari accountable na gutie gintu kiithanua na ibunda berete baruthe ogu ntiegwa muntu kwa kana kwenya betirie mbecha kana betwe mbecha mantoni makunenkero mbasari kwa wingu assume report hiri thiete gukinyobi chini bwakwa ikaigwa ire report mbega muno muno ara kuringana na Gitongani ati ana nkurukia ngirinya na magana mairi kuma nterino cia Tharaka ibombite kugunikana kigina giki kia basari tunde twanenkerwe gukerukira locational CDF ni ngiri 3,975 agano mwanka tuongere twana twetu twathite national schools na tungi twarutirwe miji no twana tunda ndaugira mwanka tuthi form 1 kwa gwitu ethiranirie igana rimwe ria 20 twathite national schools na turatuthiete secondary schools gukerukira bichi bwakwa nu yekunenkera nkeruki ya ngiri 4,200 bara bathiete secondary schools gukerukira basari chetu cia Tharaka constituency. Gitonga kiuga bora butigarite gakiche gikwandikwa na kwirwa masukuru onto bora bokarotho kiumia giki mbira Jumatatu ino macheki makambira go prepare mathondekwe kaingoma irwa chukuru chetu kurike wiri indari na emphasis muno kuga chukuru chetu ditethwe no tumbecha ino icha thirikari na chiyari rimwe kwa rimwe ibwega machukuru metu Tharaka constituency machoberetwe no nto inu icho mbecha imwe chiagiri gutetheria gukoria machukuru metu boto kwenda bwegwa makari gakiuria ciari bara mwankera thaino batombite kwira ana bofo mwani gutigiri bakuringa riboti bore mpoyo bichini bwake tikegwatie gutire mbecho rari nacio nonto kana anaba bethomithu thirikari ethirwo kuri muciari atari na inya kwi muciari awezetwe buruka igwe gutie bonga tigeria choba mbere na thua kana ukaithi form 1 tugie twana utuninto bichini wa mweshimwa bwako bwa maribanti wa CDF banintwe bonde tuchubire kaingo tubairani form 1 mbito ya Murugara kiria tongoria barabangi bangi bagiri kwiro bichini bwa mujumbe wa mwekuru na ngaf ni ya ambassador muno ibairwe nona nogo babangi bairo mo bichini ma county government be na ambassador onabo ibatetherie twana ututunde mbechino icha muinge tichietu riange tetherie bande CDF gaf ne tetherie kokonge na county ne tetherie bande nwenge twana tunde tuthini form 1 no tubuthirikari na mwitu wa thirikari okuga igwarira cukuru ya Riani secondary yombite kuiwa na arito 500 ba form 1 irathingatirwe Tharaka boys na arito 350 ja ithatu igatonga secondary na arito 320 Marimanti girls na arito 300 kiripotera Uru TV kuma ntereche Tharaka bito Paul gwa Kabethe Nawega nontu akona kanya kurumira Nteto cietu ciengi na njura inkinyaniro ni cia kinyatha 3:30 bitagwa Christine Wanjeru monanirie wetu mathithio tukwa monde ni Maureen Kiremi tukathino akunyumenda kingete kurashani mubango wa gikaru na county